الحمد لله الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي ودعنا ورفعنا وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Alamlarning Rabbisi ham tarbiyasi va Alloh subhanahu va haq tagladaykan barcha sanalarimiz, barcha maqtovlarimiz, barcha shukronalarimiz bo'lsa edi. Hamda shu alamlarga da rahmat etib yuborilmish, ko'ndirilmish payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga da bizlarning yuraklarimiz turibizdan chiqqan salovat sharifalari bo'lsa edi. Hamda shundan so'nda ushbu Allohning maqbul qilindi, illamgar ulug' qilindi, jum'a qilindi. İlla meğer Allah'ın qo'shqani farazini o'tim deb ushbu Allohning yurtuna, masjidina kelgan g'ayz qardoshlarım, sizlarni islomdan yanadan da eng ko'rkam salom bilan sanalab, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deyim. Allohning buyuk salomı, rahmati va barakati barchalaringiz bo'lsa edi. Hamda jum'a kunlarimizni Alloh subhanahu taolo muboraklardan qilsa edi. Endi alhamdulillah g'ayz qardoshlarım, bugun endi biz shunday bir temaga to'xtab o'tamiz. Unda bo'lsa payg'ambarimizning bir hadisini bayon etib, ondan so'nda anga biroz bir g'alimimizning tafsirini erishtirga niyatim bor. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ibadalloh tadawwa fa innalloha lam yada' داء إلا وداع له دواء إلا داء واحدا لا هرم." Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta ushbu hadisda: "Ey Alloh taolaning bandalari, ey Alloh taolaning bandalari, xastalaringizni, shirlaringizni davo qilasiz. Alloh taolo hech bir xastalikni yaratmadi, bir shirni de yaratmadi, bermadi, esa ona davasini yaratmışı. İlla meğer birgina hastalıkka dava yok, onda bulsa qartlıqdır. Yoki qisqacha aytganda, qartlıqdan başqa har bir hastalıkka dava bor. Chunki Alloh taolo nendegina shirin berdi ekan, onun davasini da berdi. İlla meğer birgina dava yok, onda bulsa qartlıq. Bugün köp migina oylamasınlar şulay bet. Bugün bütün dünya şunun üstünde işleydi. Qartlıqni jengamiz. Yok. Jengolmayacak. Şulay da biz sizning bilan bilamiz, kishining potensiali zo'r ekanini yasharga. Chunki biz bilamiz payg'ambarlarning qaybirlarini bek ko'p yashaganlarini şulay bet. Eng asirshuvchi payg'ambar kim bo'ldi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şulay dedi. Qalğanları köp yaşadı. Adam aleyhisselam 1000 yıl yaşaganını bilasiz, Nuh aleyhisselam 940 yıl yaşaganını bilasiz, şulay dedi. Başqalar qaysi 500, qaysi 700, qaysi neçe. Potensiali var, Allah taolo nasip etse. Ama bu qartlıqni degan söz tugul. Qartlıq keleyken o gelecek. Onun davası yok. Dünyada birgina qalğan kishi da yok. Eğer de bugungi kunda endi nindidir shirlarga, hastalıkka dava yok ekan, kim g'ayibli? Kishilar o'zlari g'ayibli. Chunki onun davası bo'lmay, ul ilm yetmaganlik. Yoki fanniy ülkede, meditsina ülkesinde ilmimiz yetmaganga yo'q. İnşallah kelir bir kun ul shirlarga da Allah'ın rahmeti bilen ilim artqandan so'ng davası topildi. Biz bilamiz, qaysi şeylerin davası yok şulay be. Bor. Ama o ko'p tugul. Ama bor. Bor. İnşallah Allah'ın da davası topilacak. Biz bugün ko'ramiz, bek ko'pgina illerde şuşa meditsina ilmi bek ortda qoldi. Hamda bek ko'p shirlar bor. Bek ko'p yo'qshli shirlar bor. Bunda endi kishilikning o'zidan da turadi, ularning shistaqoq bo'lganlari, shistalikqa e'tibor etmavlari, ham boshqa narsalarga e'tibor etmavlari orqasida ham endi bu boshlasha bek ko'p musulmon illarni. Musulmon illarni.
Bugün qaragыз. Qayda progress şunda meditsinada güçlü. Amerikada güçlü mü? Güçlü. Germaniyada güçlü mü? Güçlü. İsrail'de güçlü mü? Güçlü. Çünkü alar bunun üstünde işliler. Bu meditsina fani ülkesinde işliler. Tırışlık ko'rsatalar. Bilirge tırışalar. Aşıqlılar, anaqlılar, üstünde işliler. Hem bunun üstünde köp migana kişiler hatta Rəsəydən de başka illerden de şu orunlarga barıp davalanırlar. Şular bir. Davalanı gerek. Çünkü Allah Teala bizlerge tenni emanet etip birdi. Emanet etip birdi. Tapşırdı bizge vakıtla şey berip birdi. Hem onu saklav, onu davalandırı, onu soğuktırı, onu saklav bizim üstümüzde. Eğer de bizge gerek tügül Allah Teala bergen indi. Allah Teala şirin bergen, Allah Teala şifasını da verir dep koşurup bir nesede işlemişi, sebebini kılmışı oturabız ki o vakitte biz hırçılık işleyen bulabız. Hıyanet etken bulabız. Hem ikinci bir hadiste de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Her bir avurunun devası var. Anlatımında ayttık şulay. Her bir avurunun devası var. Eğer de şul deva doğru kelse Allah Teala rüsveti bilen şul avuru düzeledi. Allah'ın rüsveti bilen şul avuru düzeledi. Haminde deva Allah Teala takdirini özgertemini deyip sorauşlarga şunduk Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap da verdi. Dava Allah Teala'nın takdirini özgertemini deyip. Çünkü bunda bir işittik şulay bir. Her bir avur davası var. Eğer şul dava doğru kelse Allah Teala rüsveti bilen bu avuru düzeledi. Haminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlarga cevap verdi nerse deyip. Davalı özü Allah Teala'nın takdirinden. Davalanı özü Allah Teala'nın takdirinden. Anlaşılar bir, şulay bir. Şuna göre deyinde biz Müslüman olarak nindidir bizge bir şirkileyken elbette anın sebeplerini tabıp biz tiyişlik işlerine barıp tıyıp iliminde yaki hastahanelerge barıp tiyişlik işlerine barıp bu şeyleri bizni davalarga tiyişliz. Haminde bu indi başı buldu. Bana şu hadislerini beyan etip bizning zo'r alimimiz Rizoddin bin Faxriddin şu hadislerini bizlerge şerh kılar. Bundan 100 yıl ötüp aytır. 20. asırın başında. Kaçan yaşaganını hatırlıyorsunuz şulay mı? Rizoddin bin Faxriddin. Bu asırın başında deb aytilgan. Bundan aytsak mana 100 yıldan artık. Ölüp şu hadislerini beyan etip şul vaqtdagi bulgan Müslümanlarga da aytganda neni berer? Allah'ın halatını açıklayır. Mana şu ülkede. Haminde bulay deb aytdi. Büyük köp kişiler bu endi boshliqcha bizning musulmonlarga qog'latirgan so'zlar. Hayvonlari avrasa, hayvonlari avrab ketsa, onları dava qiladilar, ularni dava qiladilar. Qo'llaridan kelgan qadar ularni salomatlantiruv ustida ishlaydi. Anlaşılabilir. Ama səkiləri yoki karavotlarında yatqan xotinlari yoki balalarına andi ahamiyatni bermaylardi. Bermaylar. Ularni şul hayvonlar darajasida da ko'rmaylar. To'g'rimi janob? Bu bugungi kunda da xos. Urus qarşısına yoki kafir qarşısına borga kerak. Allah qursa boyda tirilar degan so'zlar bilan kishiktirib turalardi. Bu bormi bunday? Bor. Lekte bo'lgan. Bugunda da bo'lgan. Allah bergan Allah'tan dua qilib so'raymiz albatta Allah Teala'dan dua qilishning bir sababini qilarga kerak. Ya Rabbim menga shifosin ber, ya Rabbim menga davola yo'lini ko'rsat deb dua qilamiz. Andan so'ng bit sababini qilarga tegish Allah Teala seni tushirib bermaydi. Mana bundan yaxshi bo'ladi. Hayvanlarına ihtibarını verirler ama özlerinin xatınları hem balaları şirap gitse de onlara ihtibar yok. Hatta şu hayvan derecesinde kurmuyorlar de. Allah nasip etse tirirler deyip küçüktirip gelirler de. Haminde onlarga da bir köp gazaplanmalarga sebep şey bolğalar.
Менә бу башлыча безләргә, ирләргә карата әйтелгән. Гаилә башлыкларына карата. Һәм инде үзләренең хатынларын, балаларындай газапка салалар шуның аркасында. Янәмәсе, ниндер бер кафир табиб янына барасы бар, яки урыс каршысына барасы бар. Һәм инде әйтә шуннан соң, бу турыда иң иза чигүчеләр бала табучы хатыннардыр ди. Тыйб гыйлемнән хәбәрләре ва дөрес тәҗрибәләре булмаган карчыклар буларга һәр төрле газаплар күрсәтәләр. Тыйб гыйлемендә яки врач гыйлемендә, медицина гыйлемендә тәҗрибәләре булмаган карчыклар бу бала табучы карчыклар хатыннарга бик күп газаплар күрсәтәләр. Хөкүмәт яки земство тарафыннан куелган табиблар яки тудыру йортлары ва чәчәк салучылар кебек тибби ярдәм урыннарына якын торган мөселманнарның хатыннарын җәфаландыру, балаларын сукыр ва шадыра һәм саңгырау калдыруларында акланырга сәбәпләре юк. Әгәр дә аларында бармыйлар икән, якын гына булган тибб урыннарына яки дәва урыннарына, больницаларга, тиешле кешеләргә, тиешле урыннарга бармыйлар икән, һәм инде үзләренең балаларына шадыра калу, сукыр калу, саңгырау калу һәм башка төрле яр калдыралар икән, аларда акланырга сәбәп юк, алар бу эштә гөнаһлылар ди. Сәбәп безләргә кирәк түгел. Анда аның янына барасы бар, монда моның янына барасы бар иде. Анда кафир кеше утыра, мен аңа бармыйм. Анда ир кеше утыра, хатын, әмәгать алар врачлар. Ил тарафыннан куелган. Шуның өчен ни алалар? Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям бер хадисе бар, хәтта табиб булмаган урында авылда яшәмәгез дигән. Ишеткәнегез бар шулай бит? Юк икән булдырырга кирәк. Юк икән булдырырга кирәк. Ни өчен без аның үстендә эшләмибез? Ни өчен бүген үзебезнең балаларыбызны укытмыйбыз? Врач булсын, табиб булсын, инженер булсын, бизнесмен булсын дип. Бүген күп кенә гаиләләрдә дөньяви гыйлемгә караш бик сой. Яра жүсенең шунда. Укып чыгар әле 10 класс, 11 класс. Иң мөһиме иманны булсын. Аллаһ юлында булсын. Бу әлбәттә мөһим. Ансы беренче, әмма без дөнья гыйлемендә калдырырга тиеш. Менә шунда инде бара торган җирләребездә мөселман докторлары, врачлары, табиблары, хатын-кызлары һәм башкалар укытырса, ул вакытта әйбәт булыр иде. Булдыру турында эшләмибез дә, бармыйбыз да. Менә теге вакытта әйтергә, бүген дә шулай. Бүген дә бик күп эшләргә туры килә. Чәчәк салучыга да бармыйлар, балаларына ниндер прививка сатырга кирәк булса, ансын да ясатмыйлар, төрле сәбәпләр табалар. Аннан соң инде балалар арасында төрле шийләр килеп чыгара. Мин хәтта менә әллә кая китмичә, үзебезнең гаиләдә булган әйберне әйтеп китәсем. Миннән соң 59 елда туган бер анадан 3 игезәк туа, малай, 3 малай. Әмма бер атнадан берсе өйдә табалар, өйдә тугылар кешесе. Бер атнадан берсе кызамак белә үлә. Кызамак дигән ширне беләсез. Буның секендә ул юк дәрәҗәдә. Шуннан соң 8 айдан соң шулык шир белән икенчесе үлә. Берсе әлхәмдүлилләх исән. Ансын инде врачлар килеп алып калдылар. Әгәр дә шул вакытта больницага барулар вакытта бисер, әмма инде эшләйде, барган булса, бу Аллаһның тәкъдире, әлбәттә, алып калырга мөмкинлек бар иде. Бу инде җиңелгән шир иде. Менә бу әһәмият бирмәү. Ул заманның бер шире. Хатыннар бөтенесе дә авылда бала табалар иде. Һәм инде бу эштә кайбер чакта әйтергә кирәк, тиеш булмаган кешеләр. Әгәр дә авылда фельдшер булса ярый. Булмаса тиеш булмаган кешеләр дә катнашалар иде. Гыйлем бу тыйб гыйлемендә яки медицина гыйлемендә тәҗрибәле булмаган кешеләр дә катнаша иде. Менә шушындай юк бар нәрсәләр белән дөньядан да китеп баралар һәм төрле җәрәхәтләр алалар, төрле имгәнүләр һәм башка төрле нәрсәләр.
Şuna göre de üstümüzde biz irkişlerinin bizim üstümüzde duran yamağı. Biz bütün şarasında görüge tiyişbizdir. Bizlerin cemaatlerimizde, hatınlarımızda, balalarımız sev selamet bulsun için. Çünkü Allah Teala karşısında cevap veresiniz var. Kayda var iken tiyişli vraç doktor, ol profesyonel, ol işinin ustası anın yanına vararak koşar dinimiz. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle yaptı. Hemen şu hadisinin tefsiri devam etti. Tekşürülere, hesaplarga göre Rusya'da bulgan Müslümanlar arasında hastalık Hristiyanlar hem Ruslarga karaganda şeksiz surette köp hem artık dedi. Bu asır başında. Kirisi bulur deyiş. Yok ise. Müslüman kişisi bu aybirini dürüst etip abbarga deyiş. Özünün selametligi turunda balasam hem hatınının selametligi turunda kayırgatırga deyiş. Ama Hristiyanlarga karaganda da hem Ruslarga karaganda da Müslümanın arasında şirlev hem ulu kuruluşları köp deydi. Bunun sebepleri bulardan turadır deydi. Birincisi deydi. Müslüman halkı fakir ve iktisadi cihetten yoktan pek tüben. İktisadi yoktan. Ekonomik yoktan. Halleri pek tüben. Çünkü iktisadga, ekonomikaga, baylıkны arttırıga bütün türlü qarıyor. Ay hadisler var, ay Allah Teala Kur'an'da aytgan, baylık ol, şulay degen, аны maqtamagan, amma bay bolu dinimizde hukkana cemaat. Bay bolarga tiyiş, ekonomikası Allah bolarga tiyiş. Şul vaqtda gana biz güçlü bolabız, salatlı bolabız, sağ bolabız, selamet bolabız. Şul vaqtda gana bizning mescitlerimiz de bolar. Şul vaqtda medreselerimiz de bolar. Bugün indi 25 yıldan 92 yıldan beri tencerlik meşten salabız. Kimge kerek ol meşt? Administrasiyaga ama. Şollu şehir için bizge Müslümanlarga kerek. Bizning hali bir şunday bo'ldi. Biz kuma getib ishlay bilmaymiz hamanda. Hem ekonomik yoqdan da, iqtisodiy yoqdan da, siyasi yoqdan da güçlü buluğu için biz elbette itibar berge tiyiş bu özümüzün kelajakka balalarımızda. Bizning balalarımız bolga tiyiş. Vrach da, doktor da, injener da, siyasatçı da, yetakchi da, biznesmen da, hem boshqasi da. Qo'limizda ekonomika bo'lganda, qo'limizda boylik bo'lganda barsinda. Mana shunda safta yurishni balalarni o'rgatirga kerak. Onlar için tırışırga kerak. Onlar dünyavi ilimni degin tiyişli derecede özleştirge tiyişler, bilge tiyişler. Bugün İslam dünyasının bütün belası şunda. Yarlı boluna hop görüp Allah Teala bergen indi. Ana artağını alıp bulmaz deyip tırışlık ko'rsatmishi, balaların tiyişinçe terbiyelemişi, tiyişinçe üretmişi. Yara şunda bitirirler, yara kişi bularlar deyirsek, ol vaqtda bolmayacak. Bolmaydi. Biz hamanda ortda qalgan bir ümmet bolacak. Bit qaşandır bilasiz har birgizde İslam qulundayi bütün ilim. Medisinası da, matematikası da, fizikası da, metallurgiyası da, nendegine ülkeni etme. Bütün ilim, üniversiteler, joğarı medreseler, alar bütün Müslüman qulundayı, hem alar bütün dünyaya şu ilimni tarattılar. Anlasın, özleri yoğalttılar şuna. Tege kişiler, tege kavim, alardan aldı, Müslümanları aldı, bugün sükünde progresta. Bu bulgan aybir bizde, bulmagan aybir tügül. Dürüst etip yaşadılar. Akıl bilen, fikir bilen yaşadılar. Dünyonu da alıp bardılar. Ahiretke de hazırladılar. İkisine de tegiz paradılar. İkisine de tegiz paralar verir. Ortalıkta bunu meslihat, her bir neslidedir. Şu sebeple de yaxşı aşamıyorlar. Yaxşı aşamağaç. Şerdegin ol vaqtda bigrek tertege, rizq da şunda yarar. Ama aşağanda rizq kista bulgan. No rizq aşarga rizqi bulmagan. Yaxşı aşamıyorlar. Köpüsünçe açtıralar. Aşağın vaqtlarında da selametlik saklao kagidelerin ötemiler, bilmiyorlardı. Yaşaşı üstürmeler. Yaşaşı üstürmegenler.
Mana hatta men de bilen, mana ol kişiler bilen. Elek yaşılça üstürü yok yol Tatarlarda. Ne işindir? En birinci ayta urus aşı. Ama bak akıllı olarak gerek. Benim sorağanım var ya, böyle gerek vakıttan. Ne için bulmagan? Men de azrak degeni vakit kalaktım. Wala azrak bariye yaşılça üstürü ele bizde olurunda tu ağaçlar bik siregi. Avulda birinci kişidegine bakşa var idi. Qiyar pomidor üstürüler yok idi, soğan üstürüler yok idi. Men hatırlayayım hatta eti aniler urus avuluna barıp berengege soğan hem başka narsa araştırıp koytalar idi. Bu narselik edem bu. Belkim tege oturtırga komaşalışlar da bulgandır. Ama kubisi, kub narsa kafir rizqi, urus rizqi, urus narsasi deyip bu yerden ketadir. Bu dürüst tugul jamaat. Mana şuna göre degen Rezaddin Fakhriddin de aşana yazgan ol mana. Hamul bugungi kunga da to'g'ri keladi. Va şunun sebepledi aşları bari qamirdan gana turadi. Şulay bir jamaat. Tatarning aşlarını kirib qamirdan. Qamir o'sha bu tege bek shabay bir tugul şunu endi yerib chakirmagach. Anları türlü şeyini kötürge bulanlar. Anı durumdan men söylemeyim bunda. Birişlerden sorarga bo'ladi qamirning narsa ekeni. Şeyini ko'p ham qo'yi etib ishlardi. O'sada dürüst bitin. Şeyini ko'p ham qo'yi etib ishlardi. Şeyning degananing dozusi bor. Ham qo'yi etib shuning degan zarari bor. Bu jirakka bir ham boshqa. Hastaxonalar, больницалар, doktor va feldsherlarning ko'pisi rus avullarında bula. Müslümanlar bir gerek de hatın kızlar uruş illerge barmıyorlar. Doktorlara kurunu yaratmıyorlar. Bugün de şunay. Bugün de şunay yani. Mekteplerde, medreselerde selametlik saklav derslerini okutmuyorlar. Okutmaganlar. Bilmegenler. Sonundan gana kirte başlaganlar aybirlerini. Gimnastika kebep narsalar sport amelge koyulmagan. Şol jahattan şakirtler qansız ham zayıf bolalardı. Mana qoyan kelajak. Bütün narsada da ortda qalganlar. Birse de kerak tugul. Kerak aybirlerini kerak tugulga chiqarganga ko'ra, şoşa aybirlerini alalar. Şuna göre biz de bugün buna tırışab nedir bir sportqa da ahamiyat berige. Çünkü İslam yaşaw rewişi anda bütün narsada bar. Anda sport da var, anda aşav da var, anda işlev de var, anda külü de var, anda şotlık da var, anda qayğı hasret de var, anda bütünüsü de var. Şuna göre biz birisine de ketirge tüyüştük. Bütünüsünde alda bolga tüyüş. Bizden balalarımız sağ, selamet, toza, güçlü, ruhi hem fizik yaktan da bolga tüyüş. Zayıf kişiden kim korkar? Zayıf kişini kim hürmet eder? Kim koruyor, kim tartılamaz? Bir kim de tartılamaz. Şuna göre biz ekkenimse mana şunday bir jidroq şekilde bolga tüyüş. Büyük Müslümanlar da bilir. Onlar bütün yaktan da seretli, bütün yaktan da üstün. Onlar dünyada da göreler, onlar ahirette de hazırlanırlar, edepte de onlar güçlü, onlar bütün yaktan da güçlü, hem seretli. Nasıl vakitte bulacak inşallah. Hemen de şöyle ayetiler, boy Müslümanların hatınları hem bir gerek de şehirde bulganları, yakşı ve erken havalarda kuyaş nurlarında yürümeyler. Gerek dediğinde kuyaş nuru da canlı, türünüp güne yürüge tügül gül. Şehirga gerek. Op şehirga gerek. Yolların tabırga gerek. Gül üyde beklenip yatı tügül bitinde. Eğer de iri şehirga koşmayken, uzap çıksın. Ertep çıksın, çıkarga gerek, yürüge gerek, kuyaşlı da, havanı da, isnerge gerek. Üyde yatıp tügül, yabak bölmelerde. Köbüsünce yabak bölmelerde, bızık havalı orunlarda ömür sürerler. Üyde beklenip oturarlar. Havası da alışınmagan. Şol jahattan zayıf hem hasta şiirli bolalardı. Bulardan tuğan balalar tabiiy selamet üse almıyorlar. Hasta
хатыннардан, хаста ирләрдән, зәгыйфь ирләрдән ни тусын инде? Тумый. Бүген без беләбез аны. Алкашлардан, наркоманнан нинди була туган. Һәм зәгыйфь кешеләрдән, зәгыйфь хатыннардан таза сау сәламәт бала тумый. Чөнки аның сәбәбе бар. Бездә моннан бүген артык түгел. Шуңа күрә без үзебезнең балаларыбызны тәрбия кылырга тиешбез җәмәгать. Дөнья ва ахират максатында. Дөньяга да ябышырга, ахираткә дә ябышырга тиешбез. Дөнья эчендә тырышырга, мәңге үлмәм кебек дөньяга алып барды. Бүген китәрмен дип, соңгы гамәлеңә калып әйткән булса. Менә шулай булырга кирәк. Шуңа күрә балаларыбыз яхшы дөнья гыйлемен бирик җәмәгать. Аларны төрле спорт чараларына йөртик, йөрсеннәр, таза, сау, сәламәт булсыннар. Рухи яктан да, физик яктан да тагын бер тапкыр. Бөтен нәрсәдән дә үстен булырга тырышырга кирәк. Үстенлек эзләргә кирәк. Үстенлек дип теге басырга кирәк түгел, үстенлек күрсеннәр, белсеннәр. Без аны күрсәтә белергә тиешбез. Исламның үстенлеге шунда. Таза, сау, сәламәт булуда, зәгыйфлектә түгел. Зәгыйфлеккә бер кеше дә бармый, бер кеше дә омтылмый. Һәм инде көчле, гайрәтле булырга өйрәтик балалар. Көчле, гайрәтле булсыннар, таза, сау, сәламәт булсыннар. Җәмәгать, Аллаһ Тәала менә күрәсез, безнең галимебез нинди сүзләр әйтеп калдырган бер хадисне бәян итеп. Бу бит инде ачынып язган сүзләр аны. Ул вакытта булган реальный ситуацияны аңлатып язган. Без аннан әллә ничек китмәдек әле бүген дә. Шуңа күрә безгә бераз аңларга кирәк, әлхәмдүлилләх. Һәм инде күбрәк балаларыбызга игътибар итәргә кирәк. Алларыбыз, әлхәмдүлилләх, безнең киләчәгебез, киләчәктә шулар безнең булачаклар, докторларда, академикларда, зур-зур бизнесменнарда, предприятие җитәкчеләрдә, ил һәм шәһәр җитәкчеләрдә шулар булачак. Шул вакытта иншаллах бездә булыр. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'на ва iyyakum bil ayati wal dhikril hakim innahu huwar ghafurur rahim al jawad al karim as sami'ud du'a. Alhamdulillah. Aylanib keladi. Bizden түгел dedi. Bizden түгел kim? Балаларга, кешеләргә тиешлесен бирмәй, мехрибан шәфкать күрсәтмәй. Һәм аларны хөрмәт итмәй, аларның дәрәҗәләрен аңламый диде. Менә шуннан да шулайдыр җәмәгать. Ул үз эшен карасын, без нене таңлыйк. Бездән түгел диде, шулай диде. Кем тиешлесен бирмәй яшьләргә, кем тиешлесен бирмәй улларга. Шуңа күрә дә менә безгә иң мөһиме нәрсә, бүген менә мәчеттә әлхәмдүлилләх яшьләребез күп. Бүген әйтәсе килгән әйбердә шул, тиешлесен олы кешеләргә хөрмәтне күбрәк күрсәтергә. Шуннан барачак. Әгәр дә без яшьләр бүгенге көндә тиешле хөрмәтне олыларга күрсәтәбез икән, киләчәк biz үзебез картайганнан соң шуны үзебезгә киләчәк. Көзгә. Бу бездә булган әйбер. Biz аны бераз югалттык. Шуңа күрә дә без аны кире кайтарырга тиешбез. Үз урынына куярга тиешбез. Шуңа күрә дә мин һәр вакытта әйтәм, менә монда алда бу олы кешеләрнең гыйлем ияселәре һәм олы кешеләр урыннары. Беренче рәтнең дәрәҗәсен беләсез хәбәр бездә. Аның хадисләре күп шулай бит. Кем алдан килеп шунда утырды, аның дәрәҗәсе бар, ул аның урыны. Әмма инде син яшь кеше икән. Әгәр дә алдан килеп тә ярты сәгать, 1 сәгать алдан килеп тә шунда утырып, син шуннан соң артта
Senin olu kişi basıp durup, sen ornuna bastırmış iken, anlap bula mı? Anlap bula. Bir yaktan karaganda. Şiten sen o sizmisiz mi? Senin ornun şunda mı, ili şunda mı? Mene şunu anlarga kerak. Allah Teala barşında ko'rib turadi. Agarda sen şu vaqtda basıp babay, abay, senin ornun mında deb shunda bastırsan, sen 2 tapqir ko'proq olasan ajr. Sen shunda bukan şekilli başın yeb astab o'tirgancha. Bizda bor beytan, mana har avtobusga kirasan ekan, avtobusga kirgandan so'ng o'tiralar yoshlar. Ayollar kishi kelib kirgandan so'ng ishlar boshqalar qayerda o'tirib bukan şekilli boradi. Hali qolay tug'iladi. Hali sikrab turib qurum beradilar. Mana bu o'zgarish ul masjidga kirgan deyishadi. Mana shundan boshqa hurmat. Şundan siz ecrini ko'proq olasiz. Her bir kishi, her bir yosh banda, her bir kishi olsa da yaşada o'zining o'rnini bilib yetmiş. Foyda ekan. Şuna ko'ra bir ulug' kishilarni ehtirom etib, shunda ketirib o'tirtasan ekan, sen uning uchun tegish bo'lgan ajrni olasan. Agarda endi ulug' kishi oqsab kelar ekan, anga bulshasan ekan, sen uning uchun ajrni olasan. Ul hurmat etadi. Şuna ko'ra ulug' kishilarga, baboylarga, abiylarga bulsha turgan bo'lasiz. Jamalardan so'ng agarda mumkinligingiz bor ekan, vaqtingiz bor ekan, ularni mashinalarga o'tirtib, uylarına qaytarib qo'ying'iz. Bu hurmat. Yo'lda shunasa to'xtab o'tirtdingiz, olib kelagiz, hurmatlagiz. Siz o'z vaqtingizni hurmatlasangiz, sizni de hurmatlaysiz. Bu bursiz tugul. Bursiz tugul. Ko'nkrida Alloh Taala aramizga ulfat, muhabbat solsin. Bir-birimizni hurmat etib, darajalarimizga ko'ra, haqlarimizga ko'ra haqlarimizni tekshiramiz. Chunki ulug' kishining haqqi o'zining ustunlikda. Bizda ulug'a yashaymiz. Shu bo'lgan haqlarni haqlab yashashga Alloh Taala o'zi nasib etsin. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inu va nasta'firu va na'minu bihi va natawakkalu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين من يوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.